Midunga riba Lydia dagbago gude wilazande bishop mundia yeneyo papa uli kapa hano mbolikini ju umekosa ebeko ani ha uli kina kumboko hane jena uli kapa berani nga sabu yake nga limorani zatu nya refeze dana bili hekina bya bazane na moyi hane kimakeyo nga refugee duna wundorani na alihe ana hompu paina kinisana mboli che papa agura zande duzejo ngaka imonyi waka undorani anika ku school yo pauli kapana ninga sabu na sidunga kupana yevuru Uganda hani chipapanga uli kapa imalenga kisi Abraham kisi an ngago gude bisepo ye nani tukigena ngagena Kongo wana bali yokeyo tigena nga Kongo ana mambo ni kale bya Kongole kagena dunga berani wakani yekono ni koya akongole kilima limana tiani kale mbali kimanyi mbali ngaba nangera kuchaburo dun kumo yenani kidanani rogibanga Uganda wayani kada gena berani tipaga makanu ka kilima lani tipozion ni barani ngokone yenani mbali kimajaka ko eduko andi gudusungu kumbakane gena berani tipaga makani besirani akamazo side nor kuchogude kina farani ngogiyo du primary Adia primary inador kuchulia mara beyo. Kwa saling me kada farani babore lukage na dunga kandara gene spama kam ge 1000 ka proof spanin ka du foru madrasa ya. No agrandu du sinya ya. Gumara ngo ya da madrasa ya. Analeng mingana kada fate. Kan bumuko pabandu ananga sabo. Na kangbe gwanga waraga spakanu katana ulika panani. Tifrani nga sabo. Mwaka mnuka bikandra 5000 kambika waraga na gramu kam gene hawa zatu kambiru nani kambiku gene kambiku waraga nani ngo panamangala nikana ngo gabone yembie agwa de du primary ya ina da famala nga 5000 ano gulkutulia amala ngo ya da beyo tipaga ya sadana a paper in timangeni timada 60000 Hogu mana duha kakada nagu mana madrasa dunuko hogu duha pa grandu sinya ya ina da fama nga paitom nga 41000 kai kada anago nge informo selinge kada da chwana 100 bomko gino hani kiketon na ga noguroko ngaga anga roko za dunuko na pa Ilimonga Steven Sunday and wo gude bishop we nani anano da boguyo na dubonyo ati yala kono so ani du ogura nikinoni maisa senior 4 na senior 4 na yambire gini yala kono so panamara ngame waika ndu school yo du adunga ya jene tempo ni wako chikindi ana balinga wa kunie nani kada falani so kutepi jene bole ate akini lose opa ana lose go opate ulia institute kinane ina vuru biali aninga guranga senior 4 agene ni tuberani kana andu kuloko yo pai hana mangana ate anasungu besi nyomu gidade gina kura kine sungwa bongo jene ombana kandu kulogwa institute gadu no vuru biali kambane te uya gino gudwa tu kusendi toni ano umana kani biru kandu ko nani ana nungo mwedu kani biru ya so ulia sunjana mangana kazo gae fa bolo fa bori figiri ino joni ane ngwa ntigana lokalite umani ko undonga kidachugu jene ngo bukaboda fasina no school yote kulogwa institute kidumina penga Kenya kene veron saint onu ndongola ni ondo saint kadalo makabulu munjeni kabusasu dalina unie ka dipin wa pepa tambani. Good morning, I'm Margaret 25. Mi Uganda ninga refuze urukembo na wana raka urukembo ninga refuze rakarani chima pakaranga sabo bokumuranyi kina hona do school yo rogani ningara no wane kono gene chapa wakando school yote guri haya fe frani tuno ndo no katinye shingo juwe na broke tudana manga ugulia patini wakasa kwako kini boge wakane biondo bombiko girenga anabaga kwa kuwogire nao 1000 Uganda shilling na tiza tungano tena beshu waindu kabora bandara ka kaibia mana sabuni no bubiondo kadu
na chapalani go dogde. Wakanya biamana sabun. Mon always. Na gubo kuma pa habisho po dogde bom ko chada ngo dogde sungo zanga mana benite. Ho dogde sungo ni zanga mana benite na boni churungo chipondu kaja kumba. Onko odu dogde ni zanga ya hebeni. Ayakumbole keye kanangani. Oguya du school yo ikirenge ka job seki mundu ge ku school yo. Yala jando chino underi ngo bok magene ani be mama vruke mbane ngo dogde bishe ogwena nkoro gu school zato ngo refuse adunga gene beya gu school ngani wenego par go yate gena branch pokot moya ku school yote gude school shada nindu ku school ya mini wisoki ya gonyo mono school nga refuse na anbesh set nino ne kaya go saka mseo satalata buringa gini yamanga wenego pargu school ngani nete Kenya gene kidu koni nang man mo ko undorani Japan ga ku school yo mizatu ni chiregu mini mongere ina sinafonga sungete sinafondo ngo bro benengani bya bene sinye ko unda argumente mede kandu kumbata na uri kapa no gene hokemi bor ku gire ko undere chapa mindu kumbata na uri kapate bakar tamba limalenga Pastor Steven Edward mina bakar mbara god pa gutingi da pango buyoni nani fole ni givene yemudule sido ana ye kurogi tembule rogo wekuti bawena sita sido anima jare bokono gupai yani keke bihe dagbolani ngo gula dukono narakanga azande nga ana kodanga tirani kidu wa brosate sido rogoyo gani mo bonglisenga ani nekiyomu ani koditirani kadwa wa brosa wa ulisa sudani sa kanjanga bolo pe kupatipa uline ningame gikole ko yetamburo yo gukodu yole gaizo kodu gikole ko ye najero yo gule ana danga kajia ate ani wa mbatunga azande ani nga mbatunga sa nga azande gule ngo kubamba tapai do ho uwe pa kidunga me rogo gani ala kadundu ko kuchemba ane anala karogo pakara payo ogude guduki na berani byagwa manango guduti popo yo kasongo doye nani kusukuru yo bakana sate biata pa kidunga ani wazande ananda kamanga bakle michingi tipa ani koditirani kadwa borosa ka kodatirani wa borosa wa mbatunga sa kamanga gani apaisa gani adungurati sesa kapai bioguni sadagbarani wazande kwarani ani dunaka fumirani dunduko kanduka manga kupainga uguni bieni wataduka je gupale bolini kusayo yani gale kile mbena ka sarani ani duni kodirani rogani libo watadu paito no gudabirani angoguni ngaki nazandero goguli bunga gani anambunga ni nani kanya gukole ko yetamburo yo ko yezo yo ko yenajero yo ko yenajangale yo kinagume ko fumes papa gule anaida ngakaja anya anakyemu kupanga anaida kupanga kadukina sa yani wa ensa wa ulivo wa vovongwa sa okedumula ulyangwa kati buladunga 100 100 kini ka voho yani tinaka dukina sa ulengo bupa anapio mwe bakale bie kidungame yene berani spaka tumwe birani kusukuru yote ana sidwana sana etini kuzejo wataduka sana kukula ulinarani dukuzejo mwai kairuka supportingana logiko undrani yani tipati songo dingarani na birani wataduka songo drani na gani mitingi ana kamanga kumbatayo belenga ubutingi da padu ombale ni bonye kebe anataka kodatirani kadwa esa